nar twil tħossok tħalġo palazz. Fl-intrata ssib gradenza kbira msakra bil-katnazz u fuqa gwarniċ maħdum bid-deb u l-skultura u l-marta ġo fih tisħajjila ħirġa mill-pittura. Fid-dar tan-nanna Xofinet tal-kolba motti b'dojler ir-rakmat u għed bita ritratti li fakruha fil-passat ta' meta laħqu tfal, meta hi qadet barrina, meta ommi qadet bridesmaid fit-tieġ tal-kuġina. Fid-dar tan-nanna salott antik motti bil-plastik borma t-tettek fuq in-nar, grandfather clock li xini doq tħossu irijiet id-dar u tlet it-tfal jilabu nori jistaħmaw bid-telliet li jħolqu il-portieri li ħitula it-sil. Fid-dar tan-nanna fit-taraġġ raġel bit-turban fidu pozza tal-kamin u taħtu s-sanduq font fejn isakru tfal imqarbin mal-ħajtem kurċifis li bħalu ma tantx isir meta tgħaddi minn quddiem qis li trodlu s-salib. Fil-ċina television żgħir minn dawk ta' bla kulur tixelu u titwi l-ħwejjeġ ta' ġol fl-iskatur u isa ġojja tissaħalik minn dak il-ktir għaliex dal-waqt se jidher ejja b'sidġu wara l-bir. Fid-dar tan-nanna salott antik motti bil-plastik borma t-tettek fuq in-nar, grandfather clock li xini doq tħossu irijiet id-dar u tlet it-tfal jilabu noli jistaħmaw fit-telliet li jħolqu il-portieri li ħitula it-sil. Fid-dar tan-nanna salott antik motti bil-plastik borma t-tettek fuq in-nar, grandfather clock li xini doq tħossu irijiet id-dar u tlet it-tfal jilabu noli jistaħmaw fit-telliet li jħolqu il-portieri li ħitula it-sil. Mid-dar tan-nanna xtara sem l-aqwa kontrattur u tella blok lettijiet armati fuq l-oltra modernu b'ħafna kumditajiet u dawk it